Kajingnya tu kana Shapang Samla ubadakat Henry ukelatip sengi tang namar ka Samla jong u. Uranjet ulong ukena ubasyang surok ulong ru ubadakat mensim. Tang subakla ula syok iki Briew. Lada de yaki rangba na yaki badang Samla usyok bej. Ha gawe kasngi uranjet ube uwe ukena Samla bat ula syok ya u. Une ukena Samla ula panma pi uranjet Henry sengap. Katba uranjet udang syok ya uta ukena Samla lawan lap gawe ka kentei. Kane ka kentei kala ong uranjet kumne. Balai pi syok ya une ukena ule ayu ya pi. Uranjet usupej sa ya ka uklam syok ya uta ukena. Kane ka Samla kala ong. Wat julek ganggum ne, yok ki Briew ki isilot ya pi. Kane ka kena Samla ka kerteng ka mansi. Ka mansi ka tang sudep kran ni uranjit ka lejno. Ha gawe ka sengibiang, uranjit ula syok saya uwe ukena. Ha kata ka por, lawan lapbiang ka mansi. Ka mansi ka supet ya ka jinglek je uranjit. Uranjit utang syui ka mansi ula sangek no bat ula kedop ya uta ukena. Upan map ya u. Ka mansi haba kayo i ba uranjit upan map ya uta ukena kala po samerki ya u. Uta ukena uklem syak syok ulet no ala ka jong ka lenti. Uranjit utang syui ka mansi umnang le ai syuk. Ka mansi ka khot uranjit bunwan hajan jong ka. Uranjit ulet hajan joka mansi. Ha kata kasngi, ka mansi ba uranjit kiakan slam bah. Katba dang mi kisngi kipor, uranjit bat ka mansi kliyadai paralok bah. Uranjit ula syok jing iya jaka mansi, na markalong ka ba jai bat ka batip sengi. Katba ka mansi pat, kam tip ay, ka kenya kum uparalok. Ha kawe kasngi. Katba uranjit bat ka mansi kidangnya syongkai. Uranjit la syuk ban chu sengap halade marwe ya ka jing i jong u ya ka mansi. Uranjit ula terwa Samla ya ka. Ka mansi kala ong ngaru nga imon ya pi ranjit. Tangba ngam nut ban tre ya pi na marangam internet ya ka jinglong jong pi. Ba pi syok Briew palat. Uranjit ula ong ya ka. Nga kloy ban kela na ka benta jong pi. Namar nga ik palat ya pi mansi. Ka mansi kala ong ya u. Ranjit, kular syua ya nga. Ba pinum syok Briew syuk nang nesya khamat. Pin kelano na ka benta jong nga. Uranjit ula kular bat ula ong. Mansi, nga kular na ka benta jong pi banganum syuk yano. Uranjit ukudop ya ka mansi da ka jingkman. Hadin syita yaw, uranjit uklam ya kendo bat ka mansi. Ha kasngi kababot, uranjit bat ka mansi kliyakot banwan ya kendo. Katba uranjit udang api ka mansi, ula yoi ya uwe Briew ubalarang ba. Une Briew ula bek thong ya kwe ka kena kentei, umut ban lek donbor ya ka. Uranjit ulet yarap ya kata ka kena kentei, bat ula syok uta Briew. Ha kata ka por, lawan lapbiang ka mansi. Ka mansi kalit hajan jong u, kala asyita pi uranjit bat kala ong. Kena surok te kisabe ka jinglong kena surok, kim judon jingkela. Ka mansi kala ong artat, na do menta ka sngi pimdon jingadei syuk bat nga. Ka mansi ka lejno da ka jing bitar. Uranjit usaha jing lingo na mar ka mansi ka klemtip ya ka jing shisha. Henry ka panya lejno i uranjit. Une Briew ubamut ban lek donbor ya kata ka kena kentei ula lej pet. Uranjit ubenut ya ka mansi. Henry la le Lada yarap ya kata ka kena kentei ru hun ban supet ya kinong lek kam sniu. Ha gawe kasngi, katba ka mansi kadang nyat lenti marway. Don arngot ki kena senrang kilabut din saya ka mansi.
Kini ki kena senrang arngut, kila tanju bor ka mansi sajaka balong sanyum. Kitmu banlet dan bor sayaka. Hagata kapor, uranjit ulayoi baka mansi ka yam hakmat jong kita ki kena senrang arngut. Uranjit ulet hajan bat ula ai jingera pika mansi. Hagata ka singi, uranjit ula syok haban de jam. Namar kini kinong let sniu kidon arngut, Henry uranjit udon tang marway. Watla ketaru, uranjit ula plaj im yaka mensim jong ka mansi. Kini ki kena senrang kila petno. Ka mansi kalau ong uranjit, lada pimdan na piteranjit ngam tip syuk ka ka banjia yang ngamenta ka sengi. Uranjit ula ong, omtang mapi bajia kumne. Ha katu ka sengiru ladangam let yarap mangat yang tip syuk ka banjia ya katu ka kena kentai. Ka mansi ka panma pi uranjit namar klatip ka jingshisha baro. Ka mansi namar baklatip uranjit ule ka badai klatrek biang ya ban long uba ye jongka. Lada episode tenat, sengob like, share, but subscribe ke channel, but share comment.